Bishabeles, bishabaneles, sukile, walkile yambalo kabet yohelta, oye tu chica el tele Yucatán, kabet tu yohelta baso kuyuchul, tu lak en el Yucatán le meyahilo kubeta te lo yalaptal te lo centa le kaitilap, ya tanu no tak muti kuba y chile baso anta hilo gutsaba holin tanto no halachi Yucatán Mauricio Vila Dosal le tie bintu rante lak en el kahobo, lak en el Yucatán tu kahil pishoy tu stunk tu kuba anta hilo te lo yuskintal naho casas ejidales ya tontelo te 150 colnalo ya no te ku meyastio le kuchilil gelo bintu kuchilil dus kutsenta le tilapia ukaba no aban tu kahil kanshok comisaría y ukahil saki te tu no uhats kolelo le tu kumyastiko le nukulil gelo el mal nukulil le tu sentik le kaikawilikesh te kuchilil gela tanu kashantale le tilapia hachmalo ya handbil kutsokole malo batelu uchuk besik ba ku hantik mak kutsokole bintu shan tu behil telu bimamak tisimin peli kuchiluk aba agroindustria mayatil telo takpa huilashan bas mihelo kubeteli telo 250 toneladas de tilapia kutsenta guhok y chilupel winali el gelo te tunshano ula basil te tukahil Valladolid y anuchukik ti 48 ta casi 250 el cámara te le shak el cananilo he visto meyakuhol indik umolay el hetseknakil Secretaría de Seguridad Pública takpo shakat le kuchil el heka wilikesha tustunku yilal koneshalik biuchuk tale bashok yuchul ti halbehilo yan tubakpach ukahil saki wa Valladolid. Umolay el fomento económico takpaho tunshan te tu ukahil yotlin comisaría tikul Ernesto Herrera Novelo más jolintik le molay el gelo takpa te tustuila tayuchup el meyahil manal 42 millones pesos con utohol le meyahil kubeta te lu nohochkinta le kuchil gela tushkuchaba limón te tushbitanshel conbitanshel no kuchilo Santos López Zayete Milton Eric Rodríguez le tiene empresario letio va jolintik le meyahila 30 junto al maco me hace cuchillo esto lac 150 maco kutak pahalo yo le bash gelas cubeta el tunchantelo le cuchillo citric yuk be yukaba la empresa 2000 toneladas de limón kutushtik y este gusto coleno chukik tak 5600 toneladas que un pelo winalil me ya cubeta te tunchantelo ojalá chilo me Yucatán ya no es eculago pelo winali le agosto kutala te tu nuk asheklo placa y lukis buts mako bo be usaba ohelbi he bistun hetsan el yashe una cachi le julio tsok bala bale tak besa ulago pelo winali la pel mes agosto te lu ukeshik maklo placa y ukoche wa kis buts op kelobo ukata le abetung bin ukeshel tu membelo heltumen kun salut sol civil bukamako yantio ukoche wa kis buts te lu ilashane wa minang okol bilak tas bilak takway way tulumi Yucatán to kuchil Unidad Deportiva Kukulkan ti Shantanu Sabali City Center ex penitenciaria Juárez Universidad Tecnológica Metropolitana chula kuchilo yan Randukahil Motul Valladolid Progreso Tisimin y etel tikul tunshan ulak bashil tunshan tunatsluk in el ukahlu chukule pulpo biutsaku helbi Víctor Zacarías Solís utuluhol popilo uhol popilo muchkabil Cámara de Industria Pesquera hachton tu pa también ukahlu in el uhoksal le pulpo hela chenwa haibel in ubin taktile kina kutukulta tak 100 pesos el kilo bin botbil me canta sak kadumanal tile mako tunshano Taluyan taltu mako waitulumi le Yucatán ya no umolay el Profeco y el Canaco Servitur Cámara de Comercio y no betico uyesa hilte luk estelo sut para el shock feria regreso a clases tuskun sabi kaholbi no kulilo mak kaholbi ta konbil no kulilo telo bin mak shock utsaba ohelbil telo beitun utsik baltik mas holentik Iván Rodríguez Gasque tu tadi tu Canaco Servitur uhol popil le kuchil el gelo kabe yaktu shane mas ya no pala kumin shock que kapatu maniko no kulil kabetio tu is utohol ola tun kutsaba ohelbi ya no yuchul le ba gelo gelas empresa y lo gelobo 5 tak 7 de agosto con uchul tukuchil sala de convenciones centro de convenciones huaytukahil ho tukuchil avenida Itzaes tikun betbil leva gela es como aliktesho inka ali class 9 ta class 8 akap 5 tak 7 de agosto tukuchil Cámara de Comercio tu patalubin mako tune utial umanik nukulil talubisut shok upalalo tunshan chela valentigo tesh walkiltil sutu gila wemi ilbashe waye lagbash kan yuheltal tukuchil tele Yucatán